ne ko pilo nationally ta piniar ni stand di pi hai chalo de mo ni si Nagaland border ke non ningkan hini baga pilote inu natta lason long legi jora lampen lam klar nanga chi pi hai bang avelo nil tum chini lo lata non la mopen po boma hero tum apen ke kisu mana tum non la ningje kong atum sitame la horijan long le ri dam no te doi alang le tum nili tum hansi long le ke jor lok pubo mo apor nang le husi nili tum than po diary maintain lo bang tharu ko thom su se the so called elite class pu akarbi tum hedi ame thang phan ni tum thek ulo re ulo boka chi pu tum he da politician do po contractor do po politician do ma don do po la hai tum an amenta klangi sitame nili bangke a area masi kisu mana area ke ha 1951 pen chenglok karbi tu ma viti la hai rail li karai highway rai lom karbi rong ave actually ke a karbi tu nga ali ki bang lo po aluk kat po rail li ki bang lo po aluk kat po la son mati ha la si la sulom area bang ke dipu sor konania hero tum konania alok do athak do tum sitame arlenga cmem tum sitame pota nang chiklem lo te nili tum bang ningarong lo sorkari pota at least parok anglum sita arleng tum long le cho thidam lo men nang chi thap dun lu जे दोनों हटक एमएलए तना हल dak कागज जुदि सरकारी long lilong cho apply lo council pen order chiwan delo lasi non piniar ni bange isi bange itu ili tum ining ka rong da dogedu ningkan ke ba prang jitu Nagaland border pen piniar ni Nagaland border ke chiprekul ili tum jong se langam pammi bulote piniar ni karbi tum ta naga long le ta thi hailu karbi tum da ka phek jati along le ta thi hailu apen jitu longle syndicate ki claim aparok tum ta nili tume kachi chok al batai lo nili tuma case ta nili tuma against long dula pen nili tum lahai la men nili tum council man chi than the lasi non jitu solar project kang ni ji padim me longle ki jor tang area side dilo la nili tum da chini do a area longle ki jor nang kok ta ko people ma so lom ke la hawara sede la non jitu bongrung bol block 7 8 la hai lo ma area inut bahini arleng thitum longli nang en dolo la plus point ni ngarong pil longli binang mati di la se jhamela ke du na hok sita hai ke nili tum dak no thong te ron rong do rong khilan do jortok bi do bongrung rong do phan khria rong non la long ka thar ke phan khria rong lo amri rong pilo angge karagao jitu first karbiang long a cem sarsing do ne da di pini adap na lama chi thanwan nili da kisu mana dialogue mari chu ong ma chi ting ni pon thujai ti first karbiang long a cm jitu khorsing terang alangli hupo rong lo dak kararong pierong jitu karagao puke kararong pi kul laso kararong pi aso po langtuk so ben langtuk ikithe pudo langtuk so bang au sal lo ne ko pinel fasa cm ke pulo de nang tum andaza isi lagai na 150 years se rong lo apen ke la hai tum jitu first cm atum si actually leadership nangi pitikang ne alangli tum ta difulom long le nang en lo pinilo hol to solom settle nang tekang kok lo alangli tum along li aprang ke ha non le dimapur ar lo jitu kalibari road long durga mondir do hala dak se alangli tum along le phelang gutti dulu salangli tum anda blame red no mati ha su hut ke apir the masi litum aparo kalam na thekhe lo ta chali thekhe okhomia ta thekhe english ta thekhe lengti mara side dilang elipu kai la sila long le jor re pute ko mali nang tum butum hanili isi ka request kang tung lake em sar pen mo pen ki amen ki en jitu leadership tum 100 kali de lake li tum kar biang long rat anu tinda chini nei jong sin Nagaland border lam jitian ni ki apor pen apor discussion gi bang lo la hai lam mo khata chini nei je long le ki jor ke pinyar ni sivet lam 1951 pen masnang cheng bomla arlengi thitu masi chi jor digang bomlo kisuman ke rongpi kisuman jitu sarong pi tum mukhata la dak karagao solo sarong pi ta langli tum tame hanon ke sore hajan dam la langli ta em long lo anu ta dak pen dam lasi nili tum longi pudol ha thede ring bodo de ha thek mu jot plang mu jolo de difuka jui lake nili tum rong de ki thekere tum ang difuka etlo ha hamre na sorta ha dongka sorta pu bom nili tum chilang et lute nili tum man gela si popo tum ta gyan nangi pitikang la lo je Pinia ni aja le jeplang stanang tum hanang pathe punglo Nagaland border ke itum akhandan ba itum arong asole arjab jete dake namonisa na velua rule le bang atum nang chipin dak seta dak pinia ni example particularly na kati area toman kitu ponke pele mane hem charton asom kimlo ba gari aroke soke soche namlo pate longle nam si kachi nam lo busi
Enar tum la puson si lam bok pon na so lam putat. Na tum kan ko puson si lam klar ki pon dan. Asolam klar ki PG ke nili gela. Son lo ho je arling it hetum piniar ni Italian hema kachi kim Fortuner kachi nam Fort Endeavor kachi nam nili tum question kuri re. Nili tum khotkhutiya sor Lahorizan sor jong se ko man ne agari thepo ke naam bolote man ne jong se problem do bolote wango nili tum hanang humri ne RTI mari no nili men ke molenteron nane long legi jor do mala so Michael hai lam ningire hai damo chitha check damo काम के चिथान एथनो किसुमाना काम के आथे पिरथे लोंग वांगलो ते इसी आ शॉक दो मते हदी जने साकुरी लोंग ले कोस्तान ने हैम रेड गाड़ी घोड़ा किमिंग तुम एवरीवन लगे नीली तुम बुडर के मा चोक नोना काय के चोक्लेम रेबलो लासी नीली बांग के कार बी तुम तारोंग लुडोरे नंग ले चोक्लेम नंग पोपो बा लासी लहाय का चोक्लेम लोंग बांग क्लैरिफिकेशन ने नीली ला सो इंपोर्टेंस किसुमान मा थाथे जोंसी डाउट की दो वे का लेंग तुम दो बुलोते नीली तुम हन डायरेक्ट फोन कॉल दमे नीली फोन नंबर के 9957285962 जे नंगली पैसा नंगली हेम एदी एग्जांपल दे नीली भान पर्सनल ला नंगी एनजी पालाम दावे ऑफिस नीली लाम क्लार की पिगांग तुंगे खटखटिया सर के लद्दाख के नंगली तुम इमेजिन बर्मा अंडर डाक पेंसी कंट्रोल इंडिया पेन जितु निकी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट जितु फॉरेन कंट्री पे नडोल बोले पिनियानी मणिपुर फना का कंट्रोल ले खटखटी लाहोरिजान जितु नागालैंड फना का कंट्रोल ला खटखटी नागालैंड एनएसीएन पेन चेंगलोक कपरेक आर लोग दो मणिपुर ओंग लो लासो जॉइने सी लाहाय तुम कोना लो बिजनेसमैन तुम के सब खटखटी सी आजदा सिंडिकेट पुस्ता दाक कारबेंगलोंग ना होका एरिया ठेगलोंग लेसा दाक सिंडिकेट दलु लासे नीली की पुई बांग वांगो सिंडिकेट नंग चु क्लेम मोय tangka maha cepat dulu longli dia dah sindiket kalimati kapre ka sindiket dah koman emia senang klaim rong lo dah ili tu maleng tu zero dah ke zero almost zero nil tu non si bor idun bomlang lapen la so example question straightforward nili bang po isi example Lahorizan bazar committee pini nile boiler kine aple chehang jo non du 5 years apan ne pini order koman ne asar tum long lo ko lam lo de Piniani nili press meeting ni nila ingning tu pexita 1951 bel autonomous council ke long district council ke long woi fisita me Lahorizan bazar jitya niki 1970 lompen bazar do log open ke komal hola dak Lahorizan bazar association ko dak kurja so tumsi Guwahati bensi registration ki wan je jitu NGO e ka teng besi latum bazar committee en Isumana shek atum do nili ala tum ben nili personal dam lo je ni dak bazar committee wa ni claim ra pen na athi nili intention bang la lo je council bhan palu bom lo inga aprang nili tum lo leadership tum ta lahai knowledge bang avide let's say even council da ave council da taxation department da dulos tame lahai paisa ke dipuan so se khotkhoti Lahorizan ke council lo paisa nang le posta dak Manipur farmana paisa dak dota hai Nagaland farmana business paisa dak dota hai Ate daksi stock an kata cara mal anta daksi stock do erlu. Lasi non la hai tu mana revenue council long ta sekai sibak pale nang posi neli kimata jung de lage accredit ta neli tunge credit ta cheni mati. Song cho claim pu ta neli tunge nil tu mana nang robek nei ta pupe sitami aja nata bang anam nang thegilong elo akam masi ki chok chima ko Karbiang long autonomous council afan alang litum chini ne amek neli tum si pa frank. Order number Kisuma KAC takes proposal of approval lasanson po alam dulu hedi. Inke 3 July 2020 ningkan nili first lo je Lahorizan bazar committee po order kiwan. Nildum choro re ne je nildum laso file nang pachon pluji laso order kiwan pluji ke first ke Karbiang long along ex D2 deputy chairman kangjang terang sara men nili endet po alang le fan nildum choro re ne. Sir nili long lasanson idea do Lahorizan bazar committee long bang. Son sing den na mane si li tum han ali doji bu anwer de ni po amasi oh yes wanu inte proposal bangke lo amasi nili president lo vice president mama ne paro ka sudum han bipon lo apen general secretary da nili dipon bong room phan si dipon nili si founder president lo Lahorizan bazar committee pini ma chuk le atale chipindak sitala so idea ki bang la ke council la ka lide lage nili ahok pet loti chipindak un la bangge Nili si ke than si nili si Lahorizan bazar committee long poisa do pik nili mat ke local area ke paro komenda ko ansi nili chilang siledet pamati sialam nili tum dai sial limit do mati ha lasi
nilitum sitame mo nile ke claim apor ka vesta ko mani difulom ju iruya song tum do pilang ja alangli tum sita la so opportunity mo ani wang po sitame lisa long ke council taxation department long pado ko nga pusi nilitum la so order sitame nilitum ulai lo bazar committee order dan nilitum order juder le ne ke alangli tum ulai long lo la si piniar ni ke boiler syndicate hoi pen non lom che bhong sai ta kachi bhong kachi huri sai long ka actually ke directly indirectly nili credit wen sta nili ta nangli tum nang ar ju share masi na pena paisa lo hen ten po masi nili bangke nangli tum nang kar ju nang tum claim gali hai ta rat directly indirectly lata nili tum phu tum ke claim lo 1970 9 ninkan ne district council ho so ki autonomous council la galang Karbi Anglong district council pen allotment da people lo la allotment number makhata la dolo de la solong le long amar abhi piji plang lo ho so ke NC la jitia cadastral bongrung area mane ako timung sang ho la so hut a ero asopo lo ha halata enga 20 bigha chi thablo sona thaksi pinia dai mari dolo la haya tumsi la dak long le dak pota claim delo la song long chiri pharoi sia allotment do ladak PhD ta pila sona sona government facility ate jir ki damang long po itum da memory donai mo tak Nagaland border itung ya ate karbi dung history of that mati nasi history of po itum da mo isu tum isu silet tuman ke lai history o ne phutum ta palam mang doi palam sinil tum laso anglong mang pangjok nai pulo engke la ka hai hero tum di phupena top tum bang la tum bang kagos nang chibonai delo boda engke da kopiloman nili tuma rong aloma syndicate top to gun thumar la hai a keche ke be amia aso tum bhan nili tum dak penamat lung jablo lata kopilo nili tum achi puke bang Diwali 2020 19 ningkan ke bang Narendra Modi ningsi koli BJP government ningsi Ram Mandir bang Hindu tumhan Indian tumhan isia gift chipi de chipi nang rong sorpa la pulote la difuso jitu potta jitu alenge thitum nang choklem tap choklem thupen la ituma rong sorama dako dak mia tumhan pa do dun thip la so dim bang itum plung etang plung la isi example Nazir Mughal tho di son of Manik Mughal tho la hai tumhan nil tum plung la example alangli tum konanania sorlo alangli tum bhan mane tok bi sang ho si padolo sono haksi Gulten Rawat tho alangli ke ha konane UPS or jo lahai ta address nil tum 47 house do nili tum latum han take plung mane nili lahai lam nang pajir midun thabaran mane isi banga arjun un eddal nili tum ta akar bi mada kom hik sita nil tum claim bom lo sita nil tum hanke longle ki jora tek abang nang lagai tan mati je Nagaland border sor khotkutia sor hat lahorijan sor le longle ke jor pen loko aja sita pula so tek bang nil tum chihe gune rek lo kachi he gunji kali no na ruling government mangala an so sisi nil tum hanang koi thureti akhela bange ama inning ama si dak hojom mun ede pen inning ke oi lak lo lahai long an bange opposition dum si nang chong thui nang pudun bang nil tum ta arju bom lang bom lo ruling council dum nil tum nang jongun imati dak athen nili tum pena prang 1951 lo de ko an lo ni puta bang ko an ne generation pen lo da ke ruling council tum jote ni ki pota ke dak bongrung rong no thong rong jo to bilong thale pota ke kaisu gali pota ka idhar alang li tum pulo council order le abhi ta air office council under si suli bom lo bodi air office nang cholo inte pota nang chom poti lahai an hormula si isi adak isi ki kilo pui ho a vicious cycle dolo dak mondoles ke pencheng lok arling the arling so arong asor gutin bom loti longli ke jorlo jorap perlu lasi one side je rong asor longli jor wong pa lambang ke lake totally false lage apen hemadungma jitu Sony petrochemical alam ulai je petrol tho henten tho laso Sony petrochemical alam bangke lake indu do ibu parlam kali ha nane dilaw ja nane ne asol de tirang sang ho moja dar do hol so husi la dak pinelo nepali kakuri kali nil lahai bang nili damde sita me afi ge nud arlo do chip hol so ne kache khrong bang pilma rong asor nang padistabon ri laso long la jitu non jitu petrochemical Sony petrochemical alam jitu bongrung rong long amat rong asor si lahai long le mal rong asor si jolo mati palam mati lasi Sony petrochemical ke rong asor jolong le lagi athe laso long le bang ke ASDC CPML chekak dak pen CPML lumta dokhol lang da amal laso CPML lumta api bang pula ben lo MP tumta MP da rem thu der lo henten amasya party da difang almost difang type le jo mane amasi branch lumta function less de lo la dep pen bange
CBML office avelo bu bangenge dinanath sa pu non la so factory malik bangenge mani inut ar logu du phanang chi ottan wan lenge la so prang nili tumma bang dak pinemat kopilama nili bang hala sot ke ningkaning ko rai si hini belang de 2010 lo malam lo ake cheng ate phalo nili dak hem phulo ko man school la phila thenu maje pachi phi ing etlo a hok per lamange dinanath sa pu de bisa se de 2 minute ke non da dak sido ta lahai factory ke council ban thanga license abi me check hoi mati pa ben noi mati lahai nili tum hansi every blame da nili tum hansi la so blame game bange charge jil apen jong sila so har mu stop te bom lang pulo te ti ani sigila sanji ho nili tunge charge unlo mati non ke charge bom bang bom lo mati hai phu kai ben tala non banga charge unlo la si mane ar lenge the career bang mo henu ibin na nili tum lahai mokhata pornang nili tum monang paklang eji ta nili tunge beksu silu Arinon ke geography masih awidat pemati. Laso dim ke mana inut rong pi, hol laso de, alu song amenta nili enilu. Inut rong pi top lo holata. Lasi bang lo dak nang lista beri dak ni laso na factory khuli lo. Kubula. La solom le factory bahari khuli krai hai lagi rong asor lagi jor kali. Ape non jitu solar along non la control ke lagi rong asor si 90% ke rong asor ki jor area lo lagi. Aha war lo la kotum bangke rong asor bangke cijor et lo. Latung aha war cipidun lok lathe potara chobona rekhe potara khotkhoti sar lode lahorjan sar le potara pite ma di difuge amat kopilama jitu lahai mopen na chethan boma MLA apen dolang de nilip along video claim bom inut al sopi has suhut phangchopi nili nang tum lasi inquiry ate phasi lok de de non do boma council lumta tuka mali lasi chiri thok along le ho fulbari long sen na jodo Ciri si kuan ne lakh pen 24 lakh ne 25 lakh ne bel lakh ta chijori gang le pota claim lo sida me non nili karju gang tung bange longle ki jora concept mane ko pila non ge rong asor ke direct longle chijor fit methang hem biti chijor fit hawar chijor fit bange longle ki jolo ma didi inda alenge the tum ha difu pen wang po daga long ma rong ko nama sarkari long le gi do lahai long amen chibi po amen chibi de fin ningkan thom pia fi jitu parok han jor thude tigila ke longle ki jor kusi puima mate ki chi kusi pui lage Jom si lahai anda long lagi jolo bulote nili tum bangela bange do jojil lasi long lagi jora konsep tame kipa clear nahi lasi do ulang mane nili tunge pulo mati autonomous council ben nili tum katibeji phanta ready council tum bang nahi de anta lata la tum ben nili tum alang tum nili tum han blame game mang pathu rong mati lasi hoy tu nili tum handa solar project bani pulo nili tum ningkan hini ben do dun joy lo mati ci don mati actually we also want kill so loma area ekdom la Idam tang area kan ni tumma sipul ho sitame je nangli tume chonghu aso kamali sawang nang tum da pota do tum nang chipi dine bugi dil tum ta man ijot du ho sonli pi po nang pathe gali mati ha dil tum da la son phanle lo charli gali mati longli gi jora tek te hang long na hok non uso maratum jitu ni chiri si gali hiki si eken chi long le jor long le lang ta people la khot khoti la horijan sor pa joni la tum longli gi jora men char ju nahi hai lasi non mang let's fight we are bang ahok pesila soron kang thur kang tung bulo aron mad do kong angti ape non jitula solar project long bang ke chidon unde mane nili tum da chidon sitame ka chidon unta kiklema linga choklo bo bang nili tum kroi krien ta chidon lo along solar project long compensation poisa complete to along program mane tum hin tan kisipu cho compensation jong solar project long rong asor phan long le jo de tela tung ke poya sin non la tung wan bom bom ma di jong si la so a isu wan bom bom bel rong asor long le chi jor et pola tum han competition pi palam jong si do kok palam bo non nang litu la son do kok le nang ni li tum ji compensation da sikai si da nang ne rong asor phan da ni li tum chi than ji nan nam ma ge dam nang lang da ni tum dami provided one condition aling thia khandan tum aling thia near and dear tum favoritism nepotism avidan pa hala tum da compensation long le det ni anta compensation da long le rapet nang po rong asor da long le det nang pa tum da long le jo lo bulumati apu phi kai ben nem po sok su chuklem area ma ta pet ke sitame nili tum bang long le po isi nili ki compensation na chuhangun de ti sitame nili tum rong asor bangya mane ke non da dolo nili tum rong pe namasi mane ke osa ni phanta ho list ka chu pidin tum do thai pu mane ke mondol tum padok bom thai pu bangu nang ta wan mo last ke lai tum men klang claim mati list ki klang hi ke nili tum da chini mati lasi council tum jong si claim hi pulo claim bakana compensation pipe ta hokoli pulo pipe da nangli tum da enri nili tum hanta nang pipe
sa compensation jong si PG bulote nili tum nang chi humri dun thui de man ijot pen lata jana tu chong hu su kumar li sta hu pi da pi ang tu da theng pa kamang chok chi nili tum ta tela long le pota dobek la ta long le dolor ha dak do bari ma tum jong si som nang ji bulote la to man pila lata mo pen bom mote compensation along le dobek sta compensation nangi pusta jong se council tum ta mithang ta हम भी नहीं खाएगा आप भी नहीं खाएगा ना खाने देगा ना खाऊंगा पु alam jong se wang bulote chok lata compensation na mane along le dun jilo woi phis itame since land right ko hormu ke legal right mati lage like government tum council tum central government state government arbitrarily je lahai rong asor phan kilom de ra phan ka impose thapare ji arbitrarily mane jor jabarjasti pen lahai kanun ke palagu thapare ke lake nili le pu pe samani bang code dami dam po athilake 44th constitutional amendment 1978 ateng bensi lake article 300A long se right to property lake aprang fundamental right le tanno na bang lake legal right banai dat mat legal right mane court kacheri along dam mil unti lake council against the bank case mil la se chipi bom dam bom mati lai bang sanili bui bang ke la an bang neli tum da disturb to into page dak solar in ni dat an bang hok pet lam bang solar bang ni nang pu apa non da nil tum compensation nangi po phan long dunji meni po phan le nil tum dak dugal bo fees tame compensation da long le rap nang po long de long nang po with man ujot dignity bo hormu bang nil tum compromise mil lapen solar project particularly solar project long alam bang jong si bang bulote solar project bang ke kibi pen ali jitu pros and cons moni tum pinangan conclave long pen chenglok kisuman long debate bom lasta main points long mang li dam de lang the nelu tum piner ni khotkhoti long 2019 na economy ka survey thana tum si en lo de khotkhoti thana tum si thana andar long 38000 ne do population khotkhoti thana long karbiang long ke kon population non ke 11 lakhs bagdo bu madi 2019 ne kan se 38000 blote population de voters kali mathane ke non ke 45000 bagle poda it means 5% amunit ke khotkhoti ben lahori jan long sido nili tum phanangi tang ke karbiang bong ta kisum nai a area se nili tum han ke nang tang kok lu sei bahalo mati di arna maning ge hanga kam matila do nang kok ni iri da iri relu nil dungi du ordai lo dak sido ko charjulun poti chong hu su pule nang pu syndicate pule nang pu tanang pu bom nili tum ta non bang ing hu chi bon belu ko lambang ni na lambang ga de do pikho 200 so se ar lenge the a contractor to ma men ka lai nili labang nungwe nili ulai lele he point long se kisuman wang pa lapen aku next alam do ka ulai ni bulote na hok a platform long na we are ready on table ma ground long ma public ma ka chingwai ni hen ten alingi thi tum pesta debate sita nil tum ready ki thego ke kali sa hok ala man bang ninge thek chit hai ni tum lalo la jitu la sos ang bong pen nil tum karbi 8% khotkuti andar long 8% pusi karbi pado o nai pusi nil tum mopen pu bom la jitu apini le tuliram sar jitu kiwang CM sar kiwang ang long ke pajok pong da nilitum 47 house nilitum si self eviction si nilitum kuril lahit man plung chap lo nilitum 2020 ada kenon nilitum pilo stadium han pilo 20 bang ini bang thong man lo la suben congress ta dolo sitame cancel bolam gali CM athe ang thek ka thek long lo dudu koloni season to na eviction pi phun baharia gift lo nilitum nagaland border pan lage khan busti season da adha ka tong phun baharia gift lo apa non jitu nilitum dak jitu ex MLA rong hang sang hotum dak kota alang li tim atum chiri phoke balong le dak nilitum ma phu phi pen along le allotment ki long tang adim jitu cadastral kurila mar alang tum amen chi thap et dim tame sara bang isia request lo je lahai pota bang inthan eno athe dak ke nilitum dak ke long bongrung rong no thong rong do chom chalo jor tok bi pu bang voters kom de mo pen chi than le 5% lo son lasi nilitum amuni chi toy thu po aku kona ni nani mun ta longle ke nangi to nangki do vek dia bang akar bi do blote nili tuma phone number na contact hoy longle ake joy pen ador ke son na gabong room block one area de a hokpe ador si langda bole chiri si 50 lakh 60 lakh area ini CM sar tumi bang ding ta dak nili tum kar bi rong si padu pa the dak le dolote ras place control un po apen ke jitu Gandhi Grace area control un pol apen Forest Gate area control un pol tum lahai kar bi tum si chonghi syndicate claim sita moi likhila ba sita lahai kar bi tum si chongdat bom po chiteng un bom po che bohong un bom po enke nil tum rong barim buta lahore jan long ta bang bahari anaka naratum alu athak butte du era dim long si rong barim ta nil tum ingse gon clean lu
Piniani om puing tipi arule cepen dak thong kep setan nilitum ka entry join ni salang li keng pak nang cibin hai chon mati aprang ke marthui rong nang pi pong ya au kada bi mati lada pini om puing tipi lenga lenglo wo fis tan nilitum puing tung de sa border alam Nagaland border alam se discuss bulu de kisuman lahai ta lele bulu te di ining samse nilitum target ke je nilitum generation long piniani Nagaland border hala surjorong phar sar ki pu ahok side de kisuman ge adon masi ha singling ta don fok pen chenglok nildum don pharo thom baksi dolu ti Nagaland border ke kap jap lo muthote baki ke mani longle chi jolo manne ke naka nai pet pen athili tum arling tunge ar eta rong hang sang ho nei ar vida teron sang ho nei aprang da inti sang ho nei aphida rong pi sang ho nei karbi ang lum sig dogang tung mati nili pen chenglo sa nili tum chini lo nili tum le dipu nang e kat lo blo dake ki hon bang avelung lasi nili tum aphan lason bang ke council tum nang ki pu batai pe na batai jitu nang ipu bang ke labang e chok che thong keplu laben jitu solar project non nilitum rong barim long 500 house target mane nilitum generation long bang ke karbidon pharo phovet po 2000 sipa pleng na nilitum target bang lalu thithe tikke apen non jitu cm sar dr tuliram sar phanta alangli kaning jelo te claim da claim amuni da guards ta do ahok pelu opposition dum pimanang puinang punesta kiro nai amunit ke mo parja da fige kiro ta levi non si roge roni lasi non jitu Ladakh council to misi claim ni son hormu pilo 1000 a megawatt a solar plant akathe nai ke Rajasthan no helode athe non pilo ma non akai long bangke jitu sustainable development goal jitu 2000 jitu 50 la so target teng lote India ke 270 si endun hai obita la so bang non clean energy sinang po langteng iteng puta lata langteng akiteng da problem do lasi lahai kalisin non solar na sidam hai thela bang pollution free mucha radiation ke do hai no doubt side effect ke dola jada hormuta chole de ide inang kok mati poson ka thaksi solar da pinilo te side effect ke dopo apen non la solonga side effect kisuman alam chithani bulo de lalo akathe nai number 1 nilidum khotkhoti longa andar khotkhoti thana nili ha dilai thana nang parlo rolen killing tuma area jitu killing arong phan alam le nili ka represent kali de la solam mangge kaninje kali ta nilidum la khotkhoti thana pulote la la horijan khotkhoti gutte lo tila bosti paka fil la so area phan 8% melo nilidum borolen long boroga 20% bu nilidum khotkhoti long karbeng long andar long nilidum 8% melo ta nilidum ning chipa thelo je anutin da teke side bule matha naguli mo by chance de da gari accident de pe non ma thilot lute mo in absence ke malo claim lasi nilitum ta bang pupa mia tumle jihadi pupa la nilitum ta jihadi a training se ka chipilo hokpe ta bangge je jihadi ke kopilo ma khai bhan claim nang a chauvinism political party ke pilo bang BJP dunar congress dunar la hai paro party ke nilitum ki duni bulote asap suvet ke hindi da nilitum ta thek thi ahom me se dora perlo ta nilitum political party la solution gali ape non doboma council long bang ko pilo ma ape nilting politics long ledun da representation long unde mate border chairman boka hakko ben dolsta khoti lahor jan besi border chairman ningkan sipan piderlu avile board chairman ta border chairman nang kiman thui ko na namuni tunna ai action na theklong le non ta border issue le border chairman na theklong le ta chairman han blame ra to pai athak pe na bi katu war bang ko mama ko pp ko son ni alam du ulang matia lasi non kisuman alam bangke sarkar dum nil tum han lan je man nang pibon than nil tum han ining ka rongo benle da khotkuti lahori
long lagi jor nantang lang lagi isia sistem dong matio society ke cilare long lagi jor bukan nunggu isia conclave long aku isia allegation tulang je solar non bitan ko long lagi jor momo da piloma bong runga sor long rathara sor kara sor long lagi jor ini si solar bidam tan ke mo puruk ta charginang ko kasi la so lambang non le pa clarified nil dong kang ni kang tu presnit kali dilai setame ini nang ko ahok per lambang ke rat kardia rat chini pinawani galte one sided ponili tum han bang ke la so apap nangi heki bang ke chainong hi ban si mahang nang thoklak lam de chingu nang ko ko de nil dum la la si itu jitu kisumana lengi thitum pa chu conclave longa jitu blame nangi pi jitu solar project non dak bi ko la pen det jong sia solar project na part plut pen ako long legi jor mo khat jukok lo la ke hola so por hu mo in future a ie me melitum kalito adai to ke nilitum nilo dhako it means long le na da ka joint council nang thi thula plus ako mo in future nilitum ke thanga security dawe la so tek nang hektikang ke lang le ko ti so long le jor ubra nilitum masi chi hek thunang cancer be malo nilitum hang kong lo doctor nang ko mbbs pass pa me mun nang ko stage 1 stage 2 stage 3 do mati cancer ho stage 2 lo non ge stage 1 ge tangalo long le jor thailo abilo stage 2 ge non ge long le kichi por nang le wango ha nan ne so all kar beng no welcome no khot khoti long le nang thi noi la horjan long le nang thi noi itu ma ko du thuna la bana behri itu mun non alangli kai thangsing timu atuma leadership and dipulti so alangli tuma leadership hapuna to non highway right jitu na horjan na karbiarong senglo lage mi pigalam so na tha akun rong forong nang du thutha aben solar project jong se wanglo blo de piloma nani ne karbi wan tha adung te rai lombang aku karbi nang jok thutha usulo nani jong se bihar pi dum bana ke joy dimapur train station nang sunpo hala tumning sin nang kai treated blo de dogmoga karbi pipo bang weder timati inu dar logo do tawang po nang ther hoy po lage ne dum de itu makeda tum border ka chi rai do itu makeda tum kang ni do adim do daki la har logo do chip ka chik krong atum pinia ni arlenge theke manum da dolo kisumane ki man me dum da dolo la hai tum border long wang pen inu not arlenge the nang tum inquiry tha to je la so arlenge the la so ar logo do bang ko a hop ningje da don ke bakar bi bidigang kok logo la ko I don da bidigang ke ma dilai tum jor digang et kat et mati a blame ni nili tum ningkan bhalo ini ki pleng boti ho nili tum itu ke non anta inunu chiri kya balong le dolang nili tum lo kavi udan ta kalilang avi de chithi thu dat ko thi thu bom ko nili tum pota chobonai bom nole ki jortang indeng pli long le ta nili tum pota bonai lu kisuman man ka council honda aku churu nei nani ajat te mes tame alang tum lahai long le ki jortang long le sta nili tum hansta pota nang pi bom lo kisuman rong sor han ke lahai ben lo ajat rakhai ban tame chithi thu long bom lo ajat lo chiring ko idam tang de me pota bonai ndalo chiri kep long lo mati la te isi ave pin ben je ok ko son se aku et thu long mati jitu list ave chitha long jitu revenue council long dam de ta revenue ta nang long chom ni mati la si di phu a hi thi long memorandum ka chok pier ra reli ki dor ra ka chi song ben mate wangoi nang dom do nang bai nut pin soi nut karbi bulote nagaland border wangon long le chi long nang chera bona nang kun na thi ne Nilitum lansi ningilang nura plute rupon isuman jitu hero tu mukha dak loma long le nangi jora top tu mukha bangi dam thae nili dongka long chiri pho long le thi dam thae nili kopili lang roi nang par pe dei mati tan nili tum mangi ninga khula do athe ki un elu mati hakate nili tum ta aru le se je ba the sa ki un elu mati la si wango bihara so ni bang free bani wa ili tum mangi chi jong thura chot welcome no mari wang oi thira pena pinia ni bang chorure ne kisuman na ham phanga song tum ta wang no de chorure ne pen kisuman syndicate claim thek hoi phai no wang lo business ta sap na en lo nil dum sap ta nil dum confrontation kuri ne la people ni tum area wang da the da ke commercial area chandigarh long le chandigarh pen panchkula ke haryana tum lo chandigarh ke punjab pen haryana capital lo la ke state le kapre posta me chidon thor son si hadak chumuk di mapen dak nagaland geran ke dimapur nagaland malong lelo dak pen aku sukhanjana ne chidon thor ko mati sorry hajanan ke town chidon thor ko mati la dak ke lasi lasuloma metro area nang man poda si lasuloma area bang ke nang tumarong asor the aleng dunge lahai ka chijele si do ko mati
anglon tin nasar ka prek pu ili tuma society a homa jong mas do kok ma je ini ili tumang bong ini chin samun ilang anta hasor ricu hu pena kang ton dula lasi a homa salong mas ili tumu gol ti la sila haya cancer ka a bemar pin ible la ke mane apen pini nangli tum han press meet kyang ban nili non ghontai sile kailo dialogue mari laso ke mari long po bang nangli tum man choru re ni ade parni season na conclave punote kuison da arjun long le matya engel la hai kuison arjun long le puno kisung alam do pi non nili 5% alam senang than chot la la ke kom sita mane ning kan arjun da boda apen me belu ti la so ke non nili tum target bang ja kar bitun nang migrate no nane sonipur long la kar bidolang nane ta nane pine deprive that silchor long da punote bangoi la so long le tira pe na dono nang dono council long da nang chira bunang ku apen non nili tung 8% melo da khotkuti 1000 pen nili tung ke rong na kep ne do karbi jong se pang room sita nili tung ko anlo doi 8% ro nang ni tung le hisab den 3800 900 se dolo nili tung voters ka ni de lata population masi lasi non jong si solar plant dak ni det bulote last 17 ne ko an ne kan establish de ba join opinion parok ki bui hu pen aleng ke hai dunu ne de asisiai ki vir de aprana la so sisiai ta la son galima dia freelance babong na yaram sai di mati dakta biko opinion ni aleng thai di areng gi so an kan batai ta khot khuti long ma tenil tum chipin dak de ji je din dahare aju 12 baji sta karbi bang na kepra de bang pharo sipen a karbi nu ta reng so sele da khot khuti long se areng isu la an bang nilin da homas long maintain kon bom se dam bom de nilin tum de ning chipat he bom lo je tu teke sai de goli teke bulo te long ri si teke jon we na ning chipat he kom hek si da chok le tum rai nang pu arule pini ta charju lu nang pu to la so jitu non solar plant nang kang ni lok lo de piloma la so eri yang long ke atung te rai long ke hal hai ki plan ki phia technical officer engineer dum si long le chin nam li po boinge parok side dinang bui hub li po boinge telo parok ong lu khot khuti